Mmušo ro thabišwa ke gore bao ba na le go maswanedi ba tšere sephetho sa go lokolla mopresidente wa maloba Jacob Zuma ka parola ya bolwetši. Go lokollwa ga mopresidente yo wa maloba go hlotše ntwa ya sepolotiki moo ba bangwe ba hlotlago sephetho sa mokomisinare wa ditirelo tša tshokolo ya bagolegwa Arthur Fraser. Tona ka kantoirong ya mopresidente Mondli Gungubele o re Fraser ga a mane felo le sephetho sa go lokollwa ga Zuma. What counts to us is that somebody who had a power to exercise that authority is Mr. Fraser, the head of Correctional Service. And what counts to us is that the powers to deal with that are vested with him. If there are any wrongdoings about that, we expect the normal institutions to deal with that. But what comforts us is that the person in whom the powers are vested to deal with that dealt with it. Go botšišitšwe ge ba mopresidente o file tumelelo ya gore Zuma a lokollwe ge šita le go tsebišwa pele ga ge a lokollwa. Tona o ikarabetše ka la gore a ka se arabe legatong la mopresidente. That's an area where I'm not prepared to give a response. I think the president is better placed, but all I'm saying, we are comfortable that a relevant institution to take that decision is the one that took it. Mangwalo a wa hlatselago ge ba o hlabetše moento le ona e bile karolo ya dipoledišano tša kopano ya lekgono. Mmušo o leanong la go hlohleletša maAfrika Borwa go hlabela moento. The key thing is looking at the digitized vaccine passport, because the card one can be very problematic. So they are working on those, and they are towards, I'm sure, in few weeks they will be done about that. Kopano ya matšatši a mararo ya Kabinete ya go lebelela gape go tsentšhwa tirišong ga mogolo wa mphiwa fela go fediša bohloki le tlhokego ya mešomo.